Značenje tarot karte trojka mačeva. Kategorija tarot. Trojka mačeva simbolizuje teskobu, strah, nesigurnost, rastanak i tugu. Označava razdoblje emocionalne rastresenosti i javljanje starih, nerazjašnjenih emocija i strahova. Verovatno je da ćete biti zbunjeni vlastitim psihičkim stanjima, jer će nesvesni deo vas imati priličan uticaj. Karta vam savetuje da slušate svoje instikte. U ovom ćete razdoblju biti suočeni s mnogim tajnama prošlosti sa kojima ćete se konačno suočiti. Ukoliko vam se javlja osjećaj da ne možete verovati nekome u koga ste do sada imali poverenja, verovatno je tako. Oslonite se na unutrašnji glas i intuiciju. Posao. Bićete veoma zbunjeni i imat ćete osjećaj da ne znate kojim putem treba da krenete. Imajte strpljenja, ne brzajte, imajte na umu da posao i karijera ne oblikuju celu vašu ličnost. Vi ste mnogo više od te jedne uloge u životu. Ljubav. Obratite pažnju na emotivne reakcije koje mogu ozbiljno povrediti vašeg partnera. Nemojte brzati sa zaključcima i optužbama. Ako ste u vezi u kojoj se osjećate sputano i oklevate prekinuti odnos, ova karta je znak da ga trebate prekinuti i da je kraj blizu. Finansije. Odluke koje se tiču ulaganja morat će pričekati. Nije vreme za odluke koje se temelje na indicijama. Finansijski ćete stati prilično loše, posudite novac od prijatelja ili rodbine. Zdravlje. Odlično je razdoblje za prekid s porocima. Ukoliko imate zdravstvenih problema, svakako potražite drugo mišljenje. Vaše psihičko stanje koje je prilično loše ima uticaj na telo. Psiha je odabrala organ koji napada, rešenje je u opuštanju i relaksaciji. Duhovnost. Duhovno ste vrlo otvoreni i osetljivi, važno je da se posvetite čitanju i meditaciji. Prepustite se emocijama koje u ovom razdoblju naviru bujicama, ali neka to prepuštanje ima razuman rok trajanja. Karta okrenuta naopako. Karta trojke mačeva okrenuta naopako simbolizuje prevladavanje razdoblja tuge i sete, otvaranje novih perspektiva, unutrašnju snagu i emotivnu stabilnost. Može značiti svetlo koje vas doziva da se vratite na svetli put. Verovatno je da ste zaglibili u lošoj vezi ili ste imali emotivne nesporazume sa samim sobom, a sada ste otpustili okove loših emocija. Kako bilo, sledi vam razdoblje u kojem je vrlo važno da poslušate ono što vam unutrašnji glas govori, jer je krajnje vreme da se osnažite za preduzimanje promena.